Qarootenya Qur'aanni keenya qarootenya Qur'aanni keenya qarootenya Qur'aanni keenya koonibsiitiishina jireenya keenyaati. Dambii ittiin bulmaata keenyaati. Dambii ittiin bulmaata keenyaati. Warra Qur'aana kanaan Rabbi haa taasisu. Du'aa waa Qur'aana Bismillahirrahmanirrahim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qur'aana Rabbi nu abarsi. Ijoollee keenya Rabbi nu abarsi. Rabbi nu abarsi. Nama kana alimul allaamaa Rabbi haa taasisu. Sheekh Naasiruddin al-Albaanii addunyaarra dubbatamu sana. Qur'aanni qoma isa gale. Qaayidii qoma isa raggale. Qaadimni qoma isa raggale Rabbi nu haa taasisu. Warra isa sababeeffachuun Qur'aana argate kanas Rabbi isna abarsi. Rabbi isna abarsi. Biyya teenya biyya Qur'aanaan badhaate Rabbi nu haa godhu. Biyya Qur'aanaan badhaate hundi hizbii qomarraa qabu Rabbi nu haa taasisu. Hoggaan magalgalaa alaarraa talaachuu qofa boqotu godhanii. Isiniyyoo ala uummannutti garagalchine ija dhabne akkasuma way bareeda. Dhaloota abdii isinirraa qabne hizbitti nu jijjiiruudhaaf inshaallah Rabbi jedha. Rabbi isna abarsiisu. Rabbi isna abarsiisu. Rabbi isna abarsiisu. Warra seenasruu laallatu Rabbi isna godhu. Jaldeessa eeguu fi qalamee eeguun quba isin qabnu isin dhiiraa dhala. Warra saayinsii fi quraanallee qoma galfate Rabbi isna taasisu. Isallee Rabbi haa tiisu. Haasilee itti jinnii Rabbi irraa gataa qabu. Ammallee mul'ataa Rabbi nu haa godhu. Ibdiratti isa laaluu qabdanii isfiinjaa. Soomanallee gaa du'aa keenyas Rabbi nu haa qeebalu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت